Dok su 1993. godine njegovi bivši fanovi pucali jedni na druge u blatnjavim rovovima, Darko Rundek je plovio na piratskom brodu u ničijim vodama i nosio etiketu izdajnika. A mi ćemo danas otkriti kako je obožavani princ zagrebačkog asfalta postao državni neprijatelj broj 1. Ovo nije priča o hitovima koje pjevušite pod tušem, već o preživljavanju čovjeka koji je pobjegao od heroina 80-ih samo da bi upao u minsko polje nacionalizma 90-ih. Zaboravite na trenutak onog sjedog ekologa sa Brača, koji danas sadi paradajz i bori se protiv plastičnih čaša. Vratimo se u Zagreb 1979. godine, u grad koji je bio siv, socijalistički i dosadan, sve dok on nije izašao na scenu. Na licu bijeli puder, pantomima, teatar u pokretu i pogled koji vas skida do gole kože. Haustor nije bio samo bend, to je bila religija za klince koji su se gušili u sivilu i tražili izlaz. Rundek je bio njihov prorok, sofisticiran i opasan, čovjek koji je donio mir iz Pariza u zadimljene klubove Balkana. Ali iza te šminke i art rock poza krila se kuga. Novi val nije bio samo veselo sretno dijete i plesnjaci u Kulušiću. Bio je to ples po rubu provalije. Zagrebom je tekao heroin jednako slobodno kao Sava. Dok su kritičari pisali hvalospjeve o svježoj energiji, muzičari su padali kao muhe. Rundek je bio u samom epicentru tog uragana. Gledao je kako njegovi prijatelji, talentirani ljudi s kojima je dijelio bine i garderobe, tonu u žuto blato iz kojeg se ne vraća. Generacija Ekaterine Velike je pokošena. Cijeli jedan kreativni sloj je izbrisan. Ali Rundek je, nekim čudom, ostao na nogama. Nije to bila samo puka sreća. U njemu je uvijek čučao neko ko promatra sa distance, neko hladan i proračunat, ko zna povući ručnu kočnicu dok svi ostali jure u zid. Bio je last man standing generacije koja je iskreno vjerovala da nema budućnosti. Dok su drugi gorjeli da bi svijetlili, on je naučio kako da upravlja vatrom, plešući sa demonima, ali nikad im ne dopuštajući da ga potpuno prožderu. Ta sposobnost da zadrži distancu usred haosa postaće njegov zaštitni znak, ali i razlog zašto će ga kasnije mrziti. I dok je pjesma Moja prva ljubav svirala na svakom radiju, od Vardara do Triglava, stvarajući iluziju savršenog pop benda, unutar Haustora je ključalo. Publika je vidjela hitove i nasmijana lica, ali iza zatvorenih vrata vodio se tihi, brutalni rat za dominaciju. Dva velika ega, Rundek i Srđan Saher, gušila su se u jednoj maloj sobi za probe. Rundek je mislio da je najgore prošlo jer je preživio narkoepidemiju, ali nije imao pojma da prava opasnost ne dolazi iz šprice, već od čovjeka koji je stajao tik do njega na bini. Bend koji ga je učinio bogom upravo se spremao za krvavi raspad, a taj lom bit će samo uvertira za onaj mnogo veći, strašni raspad cijele države, koji će ga natjerati da napusti sve što poznaje. Haustor nije umro prirodnom smrću. On je ubijen s predumišljajem u studiju, negdje između 4. i 5. takta pjesme, koja nikada nije postala hit. Dok su klinci u prvim redovima i dalje vrištali na Moju prvu ljubav, iza kulisa se odvijao tihi, brutalni građanski rat dvoje ljudi koji su stvorili taj mit. Srđan Saher, čovjek koji je napisao tu himnu generacije i donosio pop senzibilitet, i Darko Rundek, režiser kaosa koji je želio pretvoriti bend u svoj privatni teatar, više nisu mogli dijeliti istu sobu, a kamoli istu viziju. Rundek nije bio tip koji traži kompromise. Kada su ušli u studio snimati Treći svijet, to više nije bila demokracija, to je bila diktatura. On je polako, ali metodično istiskivao Sahera, preuzimajući kontrolu nad svakim tonom, svakim stihom, pretvarajući Haustor u prateći bend za svoje mračne, eksperimentalne fantazije. Saher je htio Beatlese, Rundek je htio Brehta.
Saher je htio pjesme koje se pjevuše, Rundek je htio zvukove uz koje se ne spava mirno. Pobjeda je bila pirova, ali potpuna. Zaher je spakirao svoj bas i otišao, ostavljajući Rundeka samog na vrhu kule koju su zajedno gradili. Mislio je da je konačno slobodan, da sada može raditi što god želi, ali nije znao da je taj kreativni razlaz bio samo dječja igra u usporedbi s onim što se spremalo na ulicama Zagreba. Godina je 1991. Zrak u Zagrebu se promijenio. Više nije mirisao na jeftino vino i cigarete iz Kulušića. Mirisao je na strah, barut i znoj. Ljudi s kojima je do jučer pio kavu odjednom su počeli prebrojavati krvna zrnca. Muzika je stala. Gitare su zamijenjene kalašnjikovima, a kožne jakne maskirnim uniformama. Estradnjaci su preko noći postajali domoljubi, natječući se tko će napisati patetičniju budnicu za dizanje morala. Prljavo kazalište je pjevalo Ružu Hrvatsku, a od Rundeka se očekivalo da zauzme stranu. Ali on je šutio. Nije se uklapao u taj novi binarni svijet gdje si ili naš ili si njihov. Njegova žena Sanda, kazališna redateljica, bila je trudna, a grad koji je nekad bio njihova pozornica postajao je tijesan kavez. Tada Rundek povlači potez koji će mu dobar dio hrvatske javnosti pamtiti desetljećima. Dok su njegovi vršnjaci odlazili na prve crte bojišnice u blatnjave rovove Slavonije i zaleđa Zadra, Rundek kupuje kartu u jednom smjeru. Pariz. Za njega to je bio čin očajničke zaštite obitelji, bijeg od ludila u kojem nije želio sudjelovati. Za zagrebačku čaršiju to je bio čin veleizdaje. Riječ dezerter zalijepila se za njegovo ime brže i čvršće nego bilo koji plakat za koncert. Novine su ga razapinjale. Kako se usuđuje piti espresso na Montmartru dok Vukovar gori? Njegove pjesme, koje su do jučer bile himne urbane slobode, odjednom su zvučale sumnjivo, jugonostalgično, nedovoljno hrvatski. Postao je persona non grata u gradu čiji je bio simbol. Ali Pariz nije bio bajka kako su zamišljali njegovi kritičari. Tamo nije bio zvijezda. Bio je nitko. Anonimni emigrant s trudnom ženom, bez gaža, bez publike, bez novca. Francuze nije bilo briga za Shane ili Ena. Za njih je on bio samo još jedan izbjeglica s Balkana koji pokušava preživjeti. Rundek je radio glazbu za opskurne lutkarske predstave, krpao kraj s krajem, gledajući na televiziji kako se njegova domovina raspada u krvi. Ego diktatora iz studija morao je ustuknuti pred surovom realnošću preživljavanja. Nije bilo glamura, samo borba za pelene i stanarinu. No upravo u tom trenutku totalne izolacije, kada se činilo da je njegova karijera mrtva i pokopana pod ruševinama bivše države, stigla je ponuda koja je zvučala kao scenarij za špijunski triler. Nije dolazila od diskografske kuće, već od organizacije koja je planirala nešto ludo, ilegalno i opasno. Tražili su čovjeka koji nema što izgubiti, a Rundek je bio savršen kandidat da se ukrca na brod koji službeno nije postojao. Nije potpisao ugovor sa Sonyjem ili Croatiom Records, nego je zakoračio na palubu broda Droit de Parole, ploveće tvrđave usidrene u međunarodnim vodama Jadrana, koju su čuvali bivši francuski vojni ronioci s dugim cijevima. To je bio famozni radio brod. Za zapadne liberale jedini svjetionik istine u mraku balkanske propagande. Za Tuđmana i Miloševića neprijateljska piratska stanica koju bi najradije torpedirali da se nisu bojali diplomatskog skandala. A za Rundeka? Za njega je to bio jedini način da ostane mentalno zdrav i prehrani obitelj, makar to značilo da će ga kod kuće proglasiti državnim neprijateljem broj 1. Zamislite tu nadrealnu scenu. 1993. godina, more je sivo i hladno, valovi ljuljaju staro korito, a u maloj zadimljenoj kabini sjedi ikona zagrebačkog asfalta i bira muziku. Dok na kopnu,
Samo nekoliko desetaka milja dalje, granate ruše mostove i spaljuju sela, on u eter pušta The Clash, Talking Heads i afričke ritmove. Njegov glas, onaj isti duboki bariton koji je nekad zavodio tinejdžerice, sada je čitao vijesti lišene nacionalističke histerije. To objektivno izvještavanje u očima ostrašćenih patriota bilo je gore od šutnje. Bilo je to aktivno provociranje. U Zagrebu se po kavanama šaptalo da je Rundek postao strani plaćenik, špijun koji za masne pare radi za NATO, za Francuze, za bilo koga tko nije naš. Paradoks je bio potpun. Neprijatelja s puškom u ruci možeš poštovati, jer te želi ubiti. To je poštena borba. Ali intelektualca koji iz sigurne udaljenosti s nekakvog francuskog broda propovjeda mir i toleranciju dok tebi gori krov nad glavom, njega prezireš iz dna duše. Etiketa izdajnika sada je bila zacementirana. Ali ta slika grandioznog špijuna koji pije šampanjac sa stranim agentima dok se ruga patnji svog naroda, bila je laž. Istina je bila puno prljavija, banalnija i tužnija. Realnost između brodskih smjena bila je brutalna. U Parizu je živio u vlažnim skvotovima bez grijanja, boreći se s francuskom birokracijom koja ga je tretirala kao građanina trećeg reda. Nekadašnji princ Novog Vala, čovjek čiji je poster visio u svakoj drugoj sobi od Ljubljane do Skoplja, sada je u mraku nekog pariškog podruma povlačio konce drvenim lutkama dok publika nije imala pojma tko je on. Da bi kupio pelene i hranu za sina Vida, taj navodni NATO plaćenik nije prodavao državne tajne, nego je skladao muziku za dječje lutkarske predstave. To je bila njegova stvarna cijena slobode. Anonimnost, siromaštvo, život stranca u gradu koji guta takve sudbine za doručak. I dok je on tako životario između piratskog broda i lutkarskog kazališta, rat je polako tinjao kraju. Dayton je potpisan, topovi su utihnuli i misija radio broda je završila. Brod je isplovio iz povijesti, a Rundek je ostao nasukan na suhom. Bez benda koji se raspao, bez domovine koja ga je smatrala dezerterom i bez prebijene pare u džepu. Činilo se da je karijera gotova, da će ostati samo fusnota u enciklopediji jugoslavenskog roka. Ali upravo u tom trenutku totalnog beznađa, dok je u malom pariškom studiju prebirao po gitari, tražeći bilo kakav zvuk koji ne miriše na barut i smrt, dogodilo se nešto što nitko, pa ni on sam, nije mogao predvidjeti. Iz te tišine i izolacije nije izašao jauk poraženog čovjeka, nego ritam koji će uskoro natjerati cijeli Balkan da pleše i zaboravi koga su do jučer mrzili. Mislili su da je mrtav, relikt prošlosti koji skuplja prašinu u nekom pariškom potkrovlju. Ali tišina koju je donio iz egzila nije bila znak poraza. Bila je zatišje pred Oluju, koja će 1997. godine pomesti sve pred sobom i natjerati naciju da pleše na ruševinama vlastitih predrasuda. Hrvatska je te godine bila umorna zemlja. Rat je završio, ali sivilo nije. Ljudi su bili siti patetike, uniformi, tamburica i jeftinog domoljubnog kiča koji je vrištao s ekrana. Trebali su zrak, trebali su boju, trebali su nešto što nije mirisalo na barut. I onda, nijotkuda, eterom se prolomio taj ritam. Apokalipso. To nije bio mračni, intelektualni art rock haustora uz koji se režu vene. To je bio karneval. To je bila eksplozija mediteranske radosti, afričkog ritma i balkanske nostalgije. Sve zapakirano u savršenu pop pjesmu koja je zvučala kao da je stigla s drugog planeta. Dogodilo se nešto što sociolozi ne mogu objasniti, ali marketingaši sanjaju. Preko noći, onaj isti čovjek kojeg su do jučer pljuvali kao dezertera, kukavicu i sumnjivog elementa, postao je šaman nove ere. Nisu mu oprostili bijeg u Pariz i radio brod,
Zato što su postali bolji ljudi ili zato što su razumjeli njegov pacifizam. Oprostili su mu jer nisu mogli prestati plesati. Pjesma je bila jača od politike. Ritam je bio jači od mržnje. Odjednom, biti fan Darka Rundeka više nije bio čin subverzije, nego stvar opće kulture. Album Apokalipso pomeo je dodjelu Porina. Kritičari, isti oni koji su mu brojali krvna zrnca 90-ih, sada su se natjecali tko će napisati ljepši panegirik povratniku. Rundek je stajao na pozornici s onim svojim zagonetnim osmijehom, držeći kipiće u rukama, svjestan apsurda situacije. Znao je da je ta ljubav prevrtljiva. Znao je da ga ne vole zbog njega, nego zbog osjećaja slobode koji im je prodao. On nije napravio kompromis. Nije napisao hrvatsku rapsodiju. On je samo preveo svoje pariško iskustvo. Zvukove metroa, arapskih četvrti, džaza i teatra u jezik koji je provincija mogla razumjeti i osjetiti se dijelom svijeta. Bio je na vrhuncu. Imao je novac, slavu i status nedodirljivog božanstva u Zagrebu. Mogao je mirno živjeti od stare slave i novih tantijema, postati fini gospodin hrvatske estrade koji ljetuje na Hvaru i daje dosadne intervjue. Ali Darko Rundek nikada nije znao kako stati na vrhu. Umjesto da uživa u lovorikama i amnestiji koju mu je publika dala, osjetio je onaj stari, destruktivni svrbež. Mir mu je bio dosadan. Zato je odlučio napraviti potez koji se 2000. godine smatrao ne samo karijernim, već i doslovnim samoubojstvom. Okrenuo je kompas prema istoku, prema gradu u koji niti jedan Hrvat nije smio kročiti bez pancirke i garde, spreman da testira granice tog novog, krhkog mira, tamo gdje je mržnja bila najgušća. Nije mu bila dosta što je pokorio top ljestvice. Htio je pokoriti i demone prošlosti, pa je odlučio hodati po minskom polju bez zaštitnog odijela. Odlazak u Beograd nije bio obična turneja. Bio je to hod po žici iznad provalije pune nezacijeljenih rana. Dok su političari još uvijek razmjenjivali diplomatske note pune otrova, Rundek je sjeo u kombi i prešao tu famoznu granicu, postavši prvi veliki hrvatski izvođač koji je nakon rata stao pred srpsku publiku. Dvorana je bila puna. Emocije su bile sirove, a zrak se mogao rezati nožem. Mnogi su taj koncert vidjeli kao čin hrabrosti, prvi korak ka normalizaciji, ali Rundek u svom stilu nije mogao samo šutjeti i svirati. Morao je filozofirati. Tada je izgovorio onu rečenicu koja će ga pratiti kao zla kob. Između Hrvata i Srba postoji neki čudan erotizam. Za njega, pariškog intelektualca, to je bila sociološka observacija o fatalnoj privlačnosti sličnih naroda, o ljubavi i mržnji koje plešu tango smrti. Ali za dečke s ulice, za one kojima su rane bile svježe i za one kojima je nacionalizam bio jedina religija, to je zvučalo perverzno. Kakav erotizam? Ovdje se klalo, a ovaj Zagrebčanin priča o seksualnoj napetosti. Ta izjava nije samo podigla obrve, ona je nacrtala metu na njegovim leđima. Nacionalisti u Zagrebu su ga ponovno proglasili jugonostalgičarem, a ekstremisti u Beogradu su ga vidjeli kao arogantnog ustašu koji im soli pamet o njihovim osjećajima. 5 godina kasnije, 2005. ta napetost je eksplodirala, ali ne na pozornici, nego na pločniku. Rundek je nastupao na beogradskom Beer Festu. Sve je izgledalo idilično. 1000 ljudi, pivo, rock'n'roll, privid da je rat davna prošlost. Nakon koncerta, opušten i bez osiguranja, šetao je knez Mihajlovom ulicom, žilom kucavicom grada. Mislio je da je siguran, da ga muzika štiti. Prevario se. 3 mladića nisu tražila autogram, niti su htjeli njegov novčanik. Prepoznali su ga, ili su samo čuli onaj mekani zagrebački naglasak koji im je parao uši. Napad je bio brz, brutalan i kukavički. Nije to bila barska tučnjava ravnopravnih.
Bilo je to cipelarenje umjetnika. Udarci u glavu, krv na asfaltu, šok prolaznika. Rundek, čovjek koji je godinama propovijedao pacifizm s palube broda iz bina diljem Europe, ležao je prebijen u centru grada kojeg je pokušao zagrliti. Završio je u bolnici s teškim ozljedama lica. Vijest je odjeknula regijom kao bomba. Svi su čekali njegovu reakciju. Hoće li osuditi cijeli narod? Hoće li postati politička žrtva? Hoće li tražiti osvetu? On je napravio nešto što je zbunilo sve. Izašao je pred kamere, natečen i modar, i mirno rekao: budala ima svugdje. Odbio je generalizirati. Odbio je postati poster boj za novu mržnju. Ali nemojte misliti da ga to nije promijenilo. Taj fizički bol bio je otriježnjenje. Shvatio je da apokalipso može natjerati ljude da plešu, ali ne može zaustaviti šaku punu bijesa. Shvatio je da gradovi sa svojim betonom, bukom i potisnutom agresijom više nisu njegovo prirodno stanište. Krv na beogradskom asfaltu bila je jasna poruka. Vrijeme je za novi bijeg. Ovaj put ne u drugu državu, jer države su varljive, nego u potpunu izolaciju, tamo gdje zakoni rulje ne vrijede. Odredište više nije bila metropola, već komad stijene okružen morem. Beogradske rane su zacijelile, ali onaj osjećaj mučnine, onaj instinkt životinje koja zna da je stjerana u kut, nije nestao. Rundek je shvatio da više ne može glumiti pomiritelja u svijetu koji želi rat, niti boema u gradovima koji su postali sterilni shopping centri. Zato je betonsku džunglu zamijenio onom pravom. Ako danas odete u Povlja na otoku Braču, nećete naći rock zvijezdu koja ispija koktele i prepričava stare dane slave. Naći ćete čovjeka u radnoj odjeći, ruku prljavih od zemlje, koji vodi rat protiv puno većeg neprijatelja od nacionalizma, protiv plastike, pesticida i ugljičnog otiska. Njegova transformacija u ekološkog asketu nije poza za Instagram. To je radikalni čin, jednako tvrdoglav kao i njegova odluka da 1991. ode u Pariz. Rundek i njegova supruga Sanda žive u gotovo monaškoj izolaciji. Proizvode vlastitu hranu, ulje i vino, odbijajući sudjelovati u potrošačkom ludilu. To ide do te mjere da organizatorima koncerata zadaje glavobolje svojim rider listama. Ne traži skupa pića i bijele ručnike, nego zabranjuje plastične čaše i zahtijeva vegetarijanske menije. Prestao je letjeti avionima jer ne želi trovati nebo. Radije se truka kombijem 1000 kilometara nego da ostavi trag na ozonskom omotaču. Neki fanovi kolutaju očima, nazivaju ga ekscentrikom, ali on se ne obazire. Preživio je heroin 80-ih da bi danas propovijedao o kompostiranju. A njegov najveći uspjeh, ili možda njegov najradikalniji eksperiment, nije ni jedan album, nego njegov sin. David Vid Dimitrije nije postao nepo beba, razmaženo dijete slavnog oca. On je otišao korak dalje od oca. Vid je godinama živio kao skvoter, putovao svijetom s anarhističkim kolektivima, spavao u napuštenim zgradama i živio potpunu slobodu izvan sistema. Rundek o tome ne priča sa sramom građanskog roditelja, već s ponosom starog pankera. Gleda u sina i vidi ono što je on sam pokušavao biti na radio brodu. Čovjeka bez granica, bez hipoteke i bez gospodara. Krug se zatvorio. Dječak koji je šminkom provocirao socijalistički Zagreb, emigrant koji je s broda prkosio Tuđmanu i Miloševiću, sada je starac koji s otoka prkosi globalnom kapitalizmu. Uvijek kontra, uvijek izvan stada. Ali dok gledate tog sjedog čovjeka kako u tišini maslinika gleda prema moru kojega je nekad spašavalo, morate se zapitati jednu stvar. Je li njegova sloboda zaista vrhunsko postignuće duha, ili je to samo luksus čovjeka koji je cijeli život bježao od odgovornosti prema zajednici? Biste li vi imali hrabrosti izdati sve, naciju, očekivanja prijatelja, pa čak i vlastiti komfor,
da biste sačuvali sebe, ili mislite da je čovjek bez plemena zapravo samo usamljeni brodolomac koji se pravi da je kapetan?